Coba kita tanding dulu, mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengerin emak-emak dulu. Ras terkuat di bumi. Ayo. Bapak-bapak diam dulu ya, kita dengar dulu. Salatullah salam. Yang di atas. Ayo. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Bapak-bapak dia. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ibu-ibu diam ya. Ayo. Bapak-bapaknya yuk. Salatullah salam. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 9,4. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.